Karon guys, namin sa Japanese Cafe Bistro Skillet. Bitaw guys, natin ni guys. So karon ko yung mini Jackie o Sir Carlo nasa sulod para suwayan ang kaning skillet ba sana? Skillet. Skillet. Oh yeah, tara let's go. I don't know, either skillet or skillet. Wala na. No, but it's like, Sarah. Tara let's go mga kaibigan, sulod na ta. So nga dre guys no, ilang mga cake, mga pastry, mga strawberry shortcake, mga panya con nata, and anything else. Nadri si Sir Carlo, cute as always. Nadri si Jackie, beautiful as always. Thank you. Sige Jack, kung sa may panglibre ni mo sa mga Jack. Ako naman bahala sa dessert. Muawan mo eh. Mapabi ako ikaon. Pila na ka weeks. Karon kay gaulat na lang mi. Excited kayo mag-dessert. Wait, are you serious? No, I'm gonna buy lagi the dessert. But the meal. Yeah, yung buy meal. Ayo kaulaw Jackie, ikaw may manglibre. You have to treat Glenn. Ito. Oh, and then he'll treat you when he goes back from Zamboanga. Ito, maayos ba kayo kumutoy I go itong to bay? Zamboanga, Rabasan. Yes! Hello, dungan lang ta ulit. So karon guys no, nag-CR na po ko dire kay. Good news guys. Gilibre kong Jackie. Ang Jackie ay. Gilibre ko Jackie. You're welcome. Shoot! So among plano dire guys no, kay mo try big mga foods nga wala pa na discover sa una. Dire sa Skillet Cebu. So ang plano dire, si Sir mang libre. Si Jackie mang libre. Ako mo kaon. Mao tay plano. Kung di kayo mo librihan Jackie, di mo guwapo. Buang dyan niya siya. Ay, di paminaw guys. Ano kuya lang ano, kuyog si Jackie nagi language barrier. How is it? Sure, boss. Bitaw, future boss na ako. Trabaho na ko saya. Future assistant. Sa'yo mo ganahan, Glenn? Bisa kung sana. Hello! Good news guys no, mas magsugod na may kaon dire. Kuyog sila. Hi! Dami kong girls no. So karon man na may kaon dire sa Skillet Cebu. So we are here to wait for the dessert guys. Alang dessert kay murag amazing you guys no. Never been seen before. Makita niyo na karon. Pero kung ganahan mo mulantaw pag all about food guys. Mulantaw lang mo sa channel ni Sir Carlo Olano sa Kalami Cebu. Ako lang ako na ibutang ang link sa description below. Tantawan niyo guys. So karon guys, mga tao dire kung ganahan ba sila sa Skillet Cebu. So, miss, unsa man yung mga comment dire sa mga makaon dire? It's okay. Lami! Kapatiya! Ito, yeah! So muna ako mga tilawan guys ha. Mao na ilang dessert nga ramen. So ganahan mo mulantaw sa mga moment na ako ning gi-savor adto mo sa channel ni Sir Carlo Olano. Dira siya eh. So muna guys no, so white Jew droplet cake with Japanese. Did it photos record? And? Morning go. Bomb. Bomb ko na. Bomb! Boom! Boom! Kasi nailang-ila. Ito, lipay ko. So guys, it was a wrap guys. Muna may kaon dire sa Skillet Cebu. Guys, nakoy pumunta na. Kita yung pas bagay ni Glenn. Kani? 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 Pwede. Or kani? Pwede. So what's up sa inyo mga guys no, nata dire sa What The Pho and we are here to taste their famous Vietnamese pho. Let's go. So what's up po sa inyo mga kaibigan no? Nandito po tayo sa What The Pho. Karon ato ning suwayan ang ilang mga amazing na pho dire. So muna ilang pho nga ilang gi-serve sa ko ha. As you can see, init na kay siya. Nya ato bagin dungagan og sriracha para sipa kayo. Thankful kay ko no kay katakan ko nila kanang lemonade para ma-overcome ni ang spiciness ug ang hotness aning pho. So sugyan nato ni guys. Itadakimasu. So muna ni guys no. Muna ni ang first taste there is a pho. Kaning pho sa What The Pho guys no. Kay gikan kini siya sa Vietnam guys no. What the pho? What the pho? That was the best guys. That was lit. Muna ang beef na ilang deserve there sa What The Pho guys no. Ito na yung tilawan kong tender pa ni. Ug juicy. Di mada sir. Di mada? Di mada. Legit kayo nga. So, what the fuck? Hi, For his YouTube channel. Thank you guys sa pag-invite there. Oh, you're gonna be big and new. Dire sa What The Fuck guys no. Go hard or go home yun dire no. Kung dili nimo i-go hard, much better kung go home ka. So mag-go hard na guys. Kaduhan ako na yung What The Fuck. Na, with meat. So ito na yung suwayan guys.
Boom. What the fuck? What the fuck? So karon guys no, naana diri mga egg roll sa what the fuck. So mao na ni guys no, ato ning suwayan ang egg roll diri sa what the fuck. Kung makaingon bagya ko tag what the fuck. What the fuck? What the fuck? Mo din ni tagiya sa what the fuck. Ikaw tagiya sa what the fuck. Oh, no kami. Thank you guys mga gi-offer diri sir kay amo na suwayan. Welcome, no problem. Yeah, thank you sir. Join us at What the Fuck here in Bonifacio District in Panagdait, right across the new welcome. Yeah. Thank you guys sir. We will make sure sir na lagi pa din sir. Thank you. So nanasad ko diri mga kaibigan no. Karon kay atong suwayan ang ilang famous spring roll guys. Ang ilang spring roll consists of bacon, vegetables, ug mga vegetables. Speechless ko guys. Speechless. So, maghimugit mag-fish sauce na naay sriracha. Kami, kayo? So karon guys no, mo na ang main course meal guys. Pork chop, chicken, sa pa ni vegetables o kanang rice. Karon guys no, tudloon ta mo unsa ang paggamit og chopstick. So karon guys no, tudloon ta mo unsa ang paggamit og chopstick. Ako kabalo mong yugo ng chopstick no kay Asian mo. So una magkuha kag duha ka chopstick. Nya i-grab nimo ning pork chop. I-grab nimo ning grab nimo ning pork chop. Pag mag-grab nimo sa pork chop guys, na ibutan niyo siyang baba. King ato mo gamit yung chopstick guys. So mao ni guys no, diri na to i-end atong food adventure diri sa What the Fuck. So ato ning i-test ang ilang coffee, ilang signature coffee diri sa What the Fuck. So kung ganahan ka mag-study diri no, daghan sad kong i-edit karong adlaw. So mag-coffee ta. Ano yung contents mo? Kailan siya mag-edit mo? Ang lakas ng tama mga kaibigan. And boom! I love What the Fuck. Thank you din sa paglantaw mga guys no. Thank you kayo sa stay tuned karon nga episode guys. Karon shout out kay shout out day kang Athena, kang Dia, kang Mario Nina, og especially kang Regina May. Thank you guys sa paglantaw. So moro gito ako mapakita kang adlaw guys no. Like and subscribe kung ganahan ka ang video ha. And like kung like ko nimo, subscribe if you want more. So bye bye. Take it easy fam. Peace. Kahit na sinasampal mo ako at sinisipat na susugatan mo. Pikachu!